naje nk'uko abandi babikorwa nanjye nariye mba umunani mu igikizi ariko nibi aho nkora aho ndandaza utuntu urabona twagiye ahantu hamwe na mukuru wacu abana batatu umwe aba hanze natwe turi babiri bariyunganije rero tugira akantu k'agasosiyasiyo tukamenyekanisha muri leta kugira dushobore kwiyungunganya. Hama rero mu bitariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu guca kuri independence iheze haraba aho dandariza bikini hagati ya kuri abenetoro yo hagati ya zone hagati y'isoko ya Ruvumera irigino kuri kote na Nation kwigaranje. Amarone mu nyuma aho ndandariza hariho n'ubundi muntu byagandaza imiti sobrade ya nyambari bikati by'ibitungwa akaba afise umuntu umusiti yitwa Eroge. Uwo musiti niwe yugurura imiduga yose n'abantu bose binjira mu rupangu. Jewe sinakoresha umusiti, nakoresha umuntu asanzwe umunyezamu asanzwe akaza kuharara gusa kuko kumutagaje niho mirirwa amamijoro n'agasharara uwo munyezamu wanje nabo basita ariko ari basiti no kumutaka barirwa amajo harabaye tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu kwindwi niho rero yazanye umuduga uyoberoje ashiramo imoteri zibiri zitwara ubwato muco ndagandaza afata imodoka arapakira baratwara hanyuma mu nyuma atwarana n'ibindi niho nagenda rero kwa upeje mu ngagara kwa upeje upeje arandika byose amaze kwandika arandagenda baratuma ko icyo gisuma aravuga neza ingene byagenze ibyo yemera n'icyo atemera. Ama mu nyuma upeje acaramufunga amupfunza acamukwita none uragoza kutwereka wakoresha ibyo bintu mweko umuntu azakuhabereka aravuga neza byose aragenda aratwereka ariko umuntu ntiyamutwereka. Twajyanye n'abapolisi babiri n'umukuru wabo turagenda ariko aho uwo muntu ntiyamutweretse. Turasubira mu ngagara dusubiye mu ngagara barangije ibiraro byose vuga icyo ukeneye mu majambo make wewe uvuga ko uvuga ko muri batatu muri famiye mwari hanze ntabwo kurakora mwaribwe urebe mwabibye ari degenja uwatwije byagenze uwatwije uyu muhopeja uri mu rubanza yamaye icegeranyo ntwara mu ngagara muri parke mu ngagara ndabambira ngo ndondere pokire ndamurosa acatungika ku wundi wowe udacatungika ku wundi wowe nawe ucatubwira ati jewe yazanye impapuro zerekana ko ari umusazi zerekana ko ari umusazi yaravuga none twegewe barayite yagiye kuba umusazi ko yari asanzwe ari umusiti akorera umuntu none yagiye ahejeje gupaka izo moteri zibiri z'ubwato none yaciye umusazi ku munsi nyine niwe amara mu nyuma y'abavuga kandi turabwira bati reka turabisha amategeko avuga rero azotuzanire icyerekana ko ari umusazi nyine ndagenda barambwira ati icyerekana ko ari umusazi nyine yakikoye parogami yagituzaniye none je ndavuga none yewe ko yahora ko ari karavuga kwaho pesha akaba yaragize neza igerereza akakana bitwara no kwishinga ngabo natwereke none cyo ubusazi ni bwiza ndavuga none cyo cyamera na procureur nambonye ngaho nabishikirije yagete kigwera cy'amategeko avuga uwo muntu akumusazi aheje kwiba yari ko avuga yarasanzwe akora tugaca amategeko akora none jewe ngoma ndababaza yuko utuntu twanje n'uturongo kubera ibaca bamukura mu iprizo mu kizungazanye cyerekana ko ari umusazi ngo nta ukurikirana umusazi ibyo rero nego mamaze yuko rero he bakubera ko ari umusazi bari ku cyangwa yangu nashaka gushikiriza nashaka ndabasaba cyane cyane mu rwego rw'umutekano
w'abantu bashikiriza amafuti mu makarti kuko urabishikiriza nyakubahwa musitanteri yatoza agasanga n'ibyo wowe wabishikirije ugacugira ikibazo jewe narabishikirije mu nama ya nyakubahwa musitanteri wewe ushikirije ibintu bijyanye n'umutekano ibitagenda neza haruka habitsira jewe narabishikirije burya aha twese turasaba informateur sibyo umu-informateur si ngombwa yuko agenda ariyerekana ko ari informateur w'indani cyangwa wa administrateur nimvira ko ahugiye gushikiriza iryo jambo ico kintu kiriko kiratera umutekano muke cyangwa cyamaze kubalanse ugenda inbox aho ngoma kubiki uragenda byo kwashikira turi babiri ati nabo musande amutunga yamaze ataho ati amaze kubika hasi zitanu imwe iraha aho bisi twebwe babiri sibyo aho ushobora kugenda mugabo ugiye kubwira nawe abagenzi ushaka kubona mukomeje mugiye kubira musande cyangwa kubira bene la vie ko ari wabwira ibintu aho uzogira ibibazo rero tubahanure uzogira ibibazo wowe uzi ufise ibyemezo hari ibintu nk'ibi turi kuvuga ngaha n'ibyahiriwe ari ikintu cyerekeye umuntu w'umubirito agena n'inkoho precise agena n'inkoho cyangwa icumu cyo kwica uraza inbox ariko ibindi nabyo muri rusange bivuge hanyuma musantara zo gutabara chef de poste zo gutabara commissaire communal zo gutabara chanimai zo gutabara n'ibindi zo gutabara birumvikana ariko umuntu afise ingogo igwanisho rero asaba umuntu afise igwanisho yaragasa uze kumbwire yaragasa uze kubwira umuntu iryo si izohera abantu babiri hanyuma commissaire communal azomenya kiriya approche kuko kugira ngo icyo kigwanisho abishireko intoki batamenye ko ari wewe wabivuze baramaraye niko batahuye nabo ivyo ubona biteye umutekano muke bivuge aho nari mutoya abwira se barundi ati jewe ndi wanje n'ukuntu kandi rero sishika kubanje cyangwa ndabiri ikintu kimeze ariko nta muntu ari hejuru umwigisha yavuye byo vuba twashaka musane adushikirize umuntu twatwitura kugira ngo abandi bihugu babo bashobora ubundi bamuha ikibazo biteye gushikiriza n'umunyagihugu yene muri quartier Muyinga bamenyeshe ko icyo kibazo sanzwe twabifashe mu minwe mu gihe cyari kizana nyine muri iyo quartier kivuye muri Muyinga kiraje muri zone kirakitumikira umwanya rero tuvugana nyakubahwa ibiganira ngo nyakubahwa bafite akubwira ati agaragara nk'umugabo sinzi ko ari yuba cyangwa atari yuba maze uvuga ati ntuzi yuko wumva afa dusubira orumari ibisazo cyo kibaho babize ngo twamusesha ko yahagarika ujya muntu
umushinzwe w'ikaritsiye muri karitsiye Muyinga yarahagaritswe n'umupapa David twaramubwiye aranakiza byashatse gusa kumva ingene wowe uvuga ntacyo gukora tutamuinformye mugabo umwanya tuvugana yarahagaritswe kandi kugira ahagarikwe twaragihaye umuconseiller juridique agera muri quartier arakiduza muri zone mugabo n'ubu turacyari matoza gusa turashaka abantu bashobora no kumenya inkoni ishushe gusa umuntu kandi ukurwanya si bibi ibyo twaba tubwira ko aha twese ntabwo yera ukurwa si bibi ukurwe kibi mu guheranya sinzi ko ngaho muba biragenewe kwishyura ikibazo muri mitezi marayika niba ari nta muri twebwe ntaguke no mu ijuru ariko nababwire burya ntimwire ngo hari ibibazo namwe batambira icyo kibazo birakingiye kandi si wenyine no kumukaza ari yiwe aho cyangwa gatoya mu nzira na wa muganga ariya n'umuhanda nyine afata ingingo umushefu fata ingingo umushefu fata ingingo imbere n'ahandi kudahana Auchi. Abakozi mugende tukakangana ikibazo byakwatse abashije cy'ubuyangarizwe ko kuri icyo nakishuye bwagarizwe ubwo ushobora kugira ibibazo muzora mwiturane buriya ni igifaka nicyo gituma muri batanu n'umva wa mbere avuyemo ikibazo ariko wa kabiri abandanya byasira leta y'ibindi sinzi ko icyo kibazo cyangwa ishuri ubika wa kabiri ko n'umwanya tuvugana bibatana kwa chef de zone inama abizi ko atungana ubona abisa no muri service twebwe batowe ukugeza muri rutonde nk'uko tutofata gatatu ari wa kabiri wa mbere abayahagarikwa gifata kibanza wa kabiri abandanya wa kabiri ashobora kuba ampeshi agata sibuzwe mu wa gatatu guco